Dobrodošli unazad u naš Kud Opanak TV. Evo ovako, dragi ljudi, vidite da smo ovdje došli, tu nas je Andrijana dovezla. Išli smo na brdo, malo smo se penjali, ali nema veze, naša ekipa, evo ih ovdje. Evo ovako, se inače radi u bunaru, tačno, bacamo pare u bunar, da bi poželili našim opančićima sreću. Da vidimo ko će, šta će, kako će. Ajde Mico, pokaži bunar. Znači, pokaži bunar. Koji je zatvoren. Bunar nam je zatvoren. Hop, sreće nema. Šta da se radi. Sada dolazi Maričelo, sad ćemo njega da uzmemo i da pitamo. Dobro večer, dobar dan! Ko nam je ovde? Maričelo. Tako je. Ovo je naš Maričelo. A kako se osjećaš, na primjer, sad na jednom izletu i nastupu s nama, toliko godina unazad i da sam ti opet ja tu? Veoma mi je drago da si nam opet ti tu. Hvala. Da vodiš ovu našu emisiju kao i nekada. Hvala. I da smo opet ovdje u prelepom gradu, u starom gradu. Osjećam se fenomenalno. A šta kažeš, jedno pitanje, šta kažeš na to što smo mi krenuli u Italiju? Dobro. Ja sad očekujem sunce, očekujem onako zlatno nebo i more, a mi smo gde došli, šta je ovde? Dobro, novembar je mesec, sunca imamo malo sa ove druge strane. More oko Udine, mislim i nema, nisam dobar u geografiji. Dobar dan. Kaži mi, šta ti kažeš na to što smo mi došli u Italiju? A što ovdje nema more i nema sunce? Italija je jako jedna lepa zemlja. Lepa? Ovdje, mislim... Možda se osušilo? Možda da se osušilo, da. I ja sam se isto osušio, kao i more što se osušilo. A zašto se ti, trebamo malo vodice? Hoćete da kažete otkad ste u Opanku ovdje, otkad učestvuješ? Mi smo u Opanku skoro 2 godine. Da, bravo. Da, jako smo zadovoljni, sve je super. A s kime ste najviše zadovoljni? Sa svima. Sa svima? Sviđa mi se najviše ta atmosfera. Da, što volite da pijete svi, nazdravljate i veselimo to. se, ne pijemo puno, popijemo normalno. Kao svi, mi nismo sad ni pijani. Pa da, hvala Bogu, zdravo je, treba da se pije. Ali treba da se popije, to je naša kultura, mi ako ne popijemo rakiju ili nešto, onda nema toga ništa. I sad smo je doveli čak u Italiju, našu kulturu. Da, baš tako, u Italiju, da. Fenomenalno. Meni je jako drago da smo mi doveli našu kulturu ovdje u Italiji. I meni je jako drago. Meni samo nije drago što nismo našli sunce i more ovdje. Pa malo je to dalje, ali bit će prilike ako Bog da. Biće prilike. Buongiorno, buenos dias! Como estás? Nije italijanski. Quello spagnolo. A kako se kaže na italijanskom? Come stai? Come stai? Perdoname, come stai Andrijana? Mi hermosa Andrijana. Nije hermosa i to je španska. Ajde, drugi put idemo u Španiju. Idemo u Španiju sljedeći put. Kaži malo nešto na italijanskom. Ti pričaj sa mnom, ja ću to sigurno da razumem. Sì, perché tu parli benissimo lo spagnolo, quindi capirai tutto quello che dico in italiano. Sì, parmigiano, pizzeria, bueno, tutti frutti. Allora, oggi siamo a Udine, che abbiamo un saggio per appunto qua, in uno dei club dove io ballavo quando ero qua. Siamo al castello. Al castello? Ovviamente. Di Udine, sì. Da qua si vede tutto il panorama della città. Panorama della città? Sì, da questa parte, dall'altra parte, insomma, da tutte le parti. E basta. Cosa vuoi sapere? Bien. Vidi se po njoj kako je elegantna naša Italijanka. Ona je preživjela u Italiji, a sad, naravno, neće da dođe nego u Opanak. Jesi se popeli kada tu? Ne. Ne. A inače, voliš da se penješ po Pa ne baš. Ti da? Pa ja sam sportista. Mi smo u Opanku svi sportisti. Da. Andrijana, možda ti možeš kao Italijanka da mi objasniš zašto ovdje nema sunca i more. Ja sam očekivala da dolazimo u Italiju, da ima onako belo more. Belo more, allora, došli smo na 15. novembra. Dobro, i to moramo da kažemo za to je lepo. Za Udine kaže se da piše to je od Italija, znači mesto gde najviše pada kiša je mahom u cijeloj Italiji. More, sada ovo je Udine Est, treba sa te strane tamo da izađemo. Udine Sud i nekih 50 km odavde kad je lep dan i kad smo malo, na primjer, gore na Castello vidi se sjaj od mora.
zato što mi smo ovdje baš uzdignuti na razliku od terena, da kažemo, regiona. Si. Tako da, ako hoćeš na more, ti preskoči nastup, pa idemo halbe štunde. Comprendo, no problem. I kako se sviđa naše društvo? Pa, društvo u svemu je cool, svi su okej, svi su korektni. Kad se treba slavi i kad treba da se slazi, svi su dabaj. Da, uvek. Zapislenija na mikrofon, na moj lepi, sladak mikrofon gdje svoje zviske. Šta ste vi zamišljali sad kad smo došli u Italiju, gdje mi idemo? Was habt ihr erwartet? Ja, halt auch so spazieren gehen, so Bilder machen. Aber von Italien, was habt ihr euch vorgestellt, wie das ausschaut? Keine Ahnung. So. Znate, was ich mir vorgestellt habe? Ich habe erwartet, Sonne und Meer zu sehen, ali mora nigde nema. Ja. I šta sad treba da kažemo? Da kažemo Vladanu da nas drugi put vodi na more, je li tako? Ja. Ajde sad kažete to u kameru. Ja, Kažete njemu lično. War dann nächstes Mal zum Meer, wenn es geht, weil es dann schöner und mit Sonne. Ja. Und ja, dass wir schwimmen gehen können. Ja, schwimmen und Fotos machen können. Ja. Nažalost nema mora. Da. Ja. Super. Vielen Dank. Wollt ihr noch einen Bus in die Kamera schicken? Wir haben euch alle lieb, ja. Bye. Danke. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dragi gledalci, ovo je naš predsjednik, je li tako? Tako je. Tako je. Ovdje je kamera kod Mice, pogledaj. Kaži nam, gdje smo mi danas stigli? Pazi, Mice, nemoj da se srušiš. Gdje smo stigli danas? Na karavanke. Na karavanke. Bravo. Ovako, šta kažeš za današnji izlet i nastup? Šta misliš o tome? Izlet je prelep, vreme nas je poslužilo. Uglavnom su svi zadovoljni sa svime i tako da nema puno primjedbi, zato da prođe poprilično dobro. Poprilično dobro. Osjećam se super, pošto sam opet od početka tu, kao i tada 2010. Tako da mi je jako drago što opet pokrećemo novu staru priču, što bi rekli. Novu staru priču, jeste čuli gledalci? Ok, on je sada malo nešto rekao, mi ćemo posle da nastavimo intervju i naravno ubacit ćemo klipove o svim tim izjavama. Tako da, dragi gledalci, kao što vidite, dođete kod Opanak.